Tubig. Itong makasibol marig. Kanay na kamu magliliumat kumari. Ganda. Ayo. Ay, bapak niyan na po. Ay, mayan di pagdairi kang itin kita. Paso nga yung may nagtasi ang batuan, nagkasa ng silibay. Kajainab! Baka yun, maghapon namin tagaing natin mo tanga taikod. Bisa nakman sili-sili. Uno-uno na. Paputlihan siya ang bulan. Hatay ko din na, hatay ko. Ya, tulapin sa niyo. Taasan niyo, ba't nagiging? Ilungin mo ba sa Buraksina?
Yan ang ilan bago dimulai ini. Apa tayo man ikaw? Iya, tadi ya. Kan kamu yang tahu bukan? Akhirnya mata ikut yang sabun. Jangan kita minain lah. Dua butang. Ya, aku dapat para momen kalau tahu ya dito. Wala ka na niya di mana hamok da. Sana ka anak pero. Kau yang tulis ko na ito marayo. Sana midpid na yal. Ako ta kita na. Dili guys na yan. Asal na mga takda sa kana susungon. Pamil pinunta ko yan. Tangin mo guys. Umaway kami. Ano yung kami pagdinig na nila ini? Sumay mong teka. Ito mo magkumpul na nga kita. Ay, ka rin umangat. Okay na ba? Okay na? Tan Nabi ka ang situhan dia sin paghalal ni Kapan Muhammad lang ta al sadiq wa kan Fatima hinang ini na intanda sin tulos ilas iwan ingat bayat na siya sin asaw ho siya si Muhammad al sadiq di kandang dunia sampai pakan Halo. Halo. Kawai sing ini suruh mas. Amoy. Katuan yung sing ini lang intanda sin ilat baya ko kuyag sin usok kung masama kang Boleh ya? Kamu palong. Apply ba ito sa inyo apply ba? Palay. Sarang na kami rahom niya ko ino ilagay namin pagbigat sini. Di ba ma? Uwas na kita nagkagdarat kayo. Hindi mo siya nagdarat kayo. Mga ko pa nga tayo ba? Ha?
Ha? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man la mudillahu fala yadillahu wa sayyidlahu fala hadiyalah. Wasyahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqil yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna allaha ta'ala halan nikah wa nadaba ilaihi rahmatika. Wa qala ta'ala wa la taqrabul zina innahu kana fahisatan wa sahabih. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini apa kata? Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu attaqu rabbikumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi warhamah innallaha kana 'alaikum raqib. Wal watu aliyatama al-kabisa yutai wala taqulu amwalahum illa amwalikum kana huban kabir. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yusli lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasul faqad faza fawzan 'azima. Innallaha la yuhibbu juwabida wa jawaban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal sunnati falaysa minni. Maka kopiah to ta. Dungo ko biat ko. Usaha. Muna pagkakaw ikaisan. Di manji kau patuhan Rabbul Alamin ini kau sambahyang ko. So mo sikap sambahyang. Ha? Pasal in imam iwan sin ikaw nagsa pahamasan. Pagyan ko si ko ibadah ka. Wa nafsi kita ko. Unsa pa sa abot ko interjanjian sigud. Nagsapa kita pagaluparan, di uso to katanta. Imaksod sin usi kong ibadah ulah. Wa nafsi kita ulah. Daha magkamal ibadah din anak asawa. Insa magmuka ko insyaallah. Imaksod niya. Tuhan. Ha? Tabi agatos tabi. Ang kandi nagula-ula bato di nagkakangingi, bato di sa sisigpitan sa benta. Injanji ni liwan si imam wala ni iya. Bulat. Wisan ta kumanduma ibadat. Ha? Dahon mo mag-amal ibadat inanak kasawa mo. Sawabil imam sin kalwarba kita usog. Di menjadi mag-imam in babae. Di menjadi mag-imam siwera kita usog lima kita. Pag imaman ta inanak kasawata ding haran mamuntol iwan pinang pagkadewa. In usaha mo in magtataw sin at ang usaha mo na kasawa. Sin magtataw sin katandurukan mo. Ayaw mangingi dong ugod sige na bisan pahirap. In magtataw sin at ang asawa. In asawa mo bukon hinangon padayaman di dunya. Inangon mo pakayan di hakandang dunya sampai pakandang akhir. Ang kan na ingaton tayo magula-ula sa mga pagkabay sin kamaasan. Kasyaman tagsiyam indag mo sin asawa mo hadlaw akhirat. Patudloon to rito sinamig kaijinan sin Tuhan lang nahaw no lang ni asawa mo. Kasyaman tagsiyam magkargos ka ta sin asawa. Lawang tari kay ngatan isalam tari hadun ni hasawata. Maglawag kita sin asawata hado ay. Ang kadakingat ron ta isalam asawa. Bukon padayaman in asawa inahon pakayan di hakandang dunia sampai pakandang akhir. Damit yan gaita sin Tuhan Rabbul Alamin halam sing Quran. Maka jadi kita mag-asawa ring hawa tu upat. Bang kakausan in napakalahir batin mapaadil ta sila kata. Bang ta dira mapaadil katanin asawa ta upat gitara kakausan in napakalahir batin balingkat tin hagok asawa. Ha? Ayaw magpataw na sawa mo di nakakausan. Ha? Kung mataw din na sawa ta di nakakausan, mahina inusog ya kato. Kung tulog. Ha? Diyan po, inasawa, pakayan ding hadlaw dunya sampai panoon. Diyan. Manjari bangkaw makasing marasakan ina mo kay ama mo. Suway gadating kasilasa mo. Ha ina ama sila sawa. Damikan yung babay. Yung babay bang siya malasakan ina niya kay ama niya sabi. Kalasan niya rin ang di karwa. Yan. Bang magdura tumawag tayo mo in maas mo iwas mo. Lingyon mo in uran mo amo sambakon mo in. Ha?
in patuhanan tadi hadunya amuna in ina tata bang kita halam nasib kami kitanta in ganti ina mas amuna kami kitanta nah ya buka apa boleh nih boleh. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam lam annahu dinan wa islam. Ingatun tutuod ingat tauhid bugto tagna kawa kuding hakakapilan. Suod ko pa ka Islam. Ampay ka Islam amon ing kalimato sahadat dua. Di kaysa sahadat tujuh pasuhan ko. Ikadua sahadat tujuh panabi. Sambat sin hadis parman sin Tuhan. Bukun na ako kafir Islam na ako. Intag na ka Islam ka ako dito halupa tiampat habay ratul. Halupa awal jaman. Bay tuk-tuk bay kunsi. Tubig bahayan na ako. Ano ding hatuhan ko. Pagad ko, ako manusikan barang kaba. Ding halam pagwa. Bang palom junub. Bang pagwa istinja. Amo na ing kapangsot. Ding sin haram mutalak. Ding halam sin barang. Iwaddi maddi manni manikam. Pabahi puputi. Ampay bahi puputi. Kumampat na paugat puti. Ampay ugat puti. Kumampat na paunod. Inunod. Timibok pakalima. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul. Inggimi baka ko Muhammad. In Islam ka ko. Jungjungan ta Rasulullah. In laring piyag Islam ka ko. Naglapal la. Siyambag ko sinlapal Muhammadur Rasul. In Muhammad guru ko. In Ali paduman ko. In rasya saksi. In istinja upat parakal. Ikay sa istinja pabaran ko ay nulyakin. Ikadua istinja patay ko ilmu yakin. Ikato istinja hakikat ko hakul yakin. Ikaw pat istinja parasya ko kamalu yakin. Amo na in kapangsot. Sin haram nafsu ding halom sin baran ko. Hantara dua jalan. Katampat paglabayan. Mahamut maputi. Iwan sahayan niya. Barakat. Astagfirullah lagdin taubat. Mangat ka ha? Astagfirullah lagdin taubat. Astagfirullah lagdin taubat. Taubat Suhaili. Taubat Sulaiman. Mandiri jumli. Adam Hawa. Jumlah bardua. Ujud Allah. Ampunat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dis hakun akun. La ilaha illallah. Ding kapangsot ko. Awal kejadian. Ding hatuwig manikam. Kum kabkab Allah. Kun payakun. Ahadukum manikum. In liabayanku. Ding hakuta sin Tuhanku. Ila antum bakaul illallah. Ashhadu an la ilaha illallah babur rahmat. La ilaha illallah babur nikmat. Ashhadu an la ilaha illallah anna jatullah. Ashhadu an la ilaha illallah nurullah. Ashhadu an la ilaha illallah astul Allah. Ashhadu an la ilaha illallah hukum wujud. Ashhadu an la ilaha illallah haqqi maulana bil wujud. Ashhadu an la ilaha illallah ati akmul wujud. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadri khairi sirrihi minallahi ta'ala. Amantu billahi paratsya kita aun in Allah ta'ala. Magparatsya kita aun in Tuhan Rabbul Alamin. Ha? Wa malaikatihi magparatsya kita mga malaikat sin Tuhan. Wa kutubihi magparatsya kita kitab sin Tuhan amo na Quran. Sabay tahitok bal in pagparatsya ta Quranul Karim, Quranul Majid. Puro happy. Ayaw kita magdaawa lang ta. Di kita magparatsya Quran. Kasi in Quran bang paulanan basa un sin tubig mahansong. In Quran hayar halam si daghal ta. Sampai kita muwi diyang lahat di sa magkansong. Salamat. In Quran mangliok isa ko akatas paulanan asal siya mahansong. In Quran yari kaya lokis si Tuhan Rabbul Alamin halam si Quran halam si daghal ta. Di siya magbalunga sampai kita muwi diyang lahat. Warasulihi magparatsya kita rasul daaksin Tuhan na mandosin agama Islam. Itok baltain pagparatsya ta Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal bang bukon karna sin rasul di sumaklag ing agama Islam. Wal qadri khairi sirrihi min Allah taala magparatsya kita hauntong mangiiwan untong mariyo karna din Allah subhanahu wa taala.
Ununuin ka na naman mo, maka na naman kau kasimpitan, maka na naman kau kabinsanaan, maka na naman kau ay usahan mo, itokbal mo in pagparatsya. Hindi na kau kan palihon Insya Allah ta'ala, lupa namin na itokbal mo in pagparatsya mo. Bang kau magkarayad na magkaaltan kau, magkailmuan kau, itokbal mo itong langit, in pagparatsya mo, patwara balang. Min yaumil akhiri. Min yaumil akhiri, itokbal din pagparatsya ta, aun inadlaw akhirat. Pasal in dunya hapitan, in dunya labayan, in hula tak salama-lama, hula tak kakal, amun adlaw akhirat. Nang matindi mo ikabiat ko kayo mo. Pos ko yung pagbiat ko kayo mo, karena kakasih. Sabab ba yun, nabi na sinila ko nyo. Di ko pagpos-poso ni biat ko mo duwa. In biat ko at pamunit ng malagi. Bisang pakitatabi, nagsambayang dumadlaw. Bang, in awal ka Islam. Islam sa bunal di takengatan kapil lagi. Namunat Islam sa bunal. Pagyan. Dan usikum ibadallah wa yayah wa nafsin bitakullah. Bisa mag-usap. Ha? Amo na ini dagjan si kita. Sina ko pakil iman sini ko jamaah. Ha? Ang kanilang ko. Minsan da kung magjumat, mag-ibadat ko. Pasal nagjanji kita ni karon. Nagsapa kita ini. Apakah lupa sila? Bagian ko sin usikum ibadallah wa yayah wa nafsin bitakullah. Bisa bago. Insyaallah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadi ya hadi ya hadi ilaihi antar maksud wa ribatal makruf. Ahalan nikah karena Allah karena Muhammad. Innal ladina yubayunaka inna ma yubayuna Allahu yadullahi fawqa aydihim faman nakasapa wa man yankusu ala nafsihi wa man awfa bima hada alaihi Allahu fasanuti ajran agrima raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulun nabian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur rasulullah. Alhamdulillahilladzi anjala qaulahu lin-nabi fankihu mata balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba wa in hittum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanakum jalika asna wastaqmak rahmata bilijjati duhuli wal istimta'i fa hasala minhul aw daddu wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana yamassara subaba man istata minkumul bata falyatawajjawa innahu agadul basar wa sanul padad wa qalat anaw wagwaludu wal dudapi inni mukasirun bikumul amam wajawijuka ala amaulah bihi min istimu sakin austasun bisan illa yaumidin. Sadya ko insyaallah. Pagbiya ko insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim wa li rasul sallallahu alaihi wasallam usikum ibadallah wa yaya wa nafsin bitaqwallah. Insyaallah. Nah. Sige mana. Kita sudah sama aja na. Dia sama kasi pagkaku pa tayo, yan nasa lihat. Lap-lap ka sa rin. Di-block ko sa nisipan. Nah, okay na ko no. Ina majong. Atom-tuma. Pag iyan ko kay mo, ya Muhammad Siddiq. Siddiq Muhammad Al-Siddiq. Pag iyan ko kay mo, ya Muhammad Al-Siddiq. Ini in wakil ka kuksin usba iwan waris. Papagdanahon ko na kay mo hipati maninang di hakandang dunia sampai pakandang akhirat. Mihalan mo siya harga 2 taon, 2 basing bulawan. Pagsabot ko sin bulawan, insa bagmuka ko, kay maun ko ini kahalal ka. Ati ko no. Kay maun ko ini kahalal ka. Patanogon mo, bang matanog iswara ko, patanogon mo na siya. Kay maun ko ini kahalal ka. Patanogon mo bisara mo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tubig awal kajari pangsot ding halawang bumi. Air putih sahaya moti sahaya Allah. Ya Muhammad Al-Siddiq.
iniin wakil kako sin usba iwan waris. Papagbanahon ko na kay mo hipatima ninang diha kandang dunya sampai pakandang akhirat. Mihalan mo si harga 2 taon, 2 basing bulawan. Kay mo ni ka halal na kako. Kaya mo pinikahalal kako. Ayaw magpikit-pikit ba? Ayaw magpikit-pikit. Kaya mo pinikahalal kako. Kaya mo pinikahalal kako. Tumatuod. Kanda to nasabot ko, mapagbanahon ko na kay mo, diha kandang dunya sampai pakandang akhirat. Pasal inasawa, bukod sa jad diha dunya asawa, sambil padang akhirat asawa. Kay mo ko inikahalal kako. Assalamualaikum tuwing awal kajari pangsukli halawang bumi. Air putih sahaya mulki sahaya Allah. Ya Muhammad Al-Saddiq, iniin wakil kako sin usba iwan waris. Papagbanahon ko na kay mo hipatima ninang diha kandang dunya sampai pakandang akhirat. Mihalan mo siya harga 2 taon, 2 basing bulawan. Kay mo pinikahalal mo kako. Ayaw pa na yawa. Gidahan ko pasal bang malak mo nanuntot kay mo bingkod ako. Tay mo ko halal ka. Tay mo halal ka. Halal ka. Ni karay ni. Ya Muhammad Al-Saddiq, iniin wakil kako sin usba iwan waris. Papagbanahon ko na kay mo hipatima ninang di kandang dunia sampai pakandang akhirat. Mihalan mo siya harga 2 taon 2 basing bulawan. Tay mo halal. Ay mo pagpasugli ha. Tay mo kunin halal kako ba? Tay mo Kaya mo halal kako. Ay ka mo magsasaway, buti mo? Tungtong magtuntay mo ay kato. Ikaw magpa. Halal kako. Mamo, ayaw mo sa mga ikaw umulin ka ni, mabatal siya. Masalam, alam mo din siya. Sarang na magkabatal ka ni, mga asawa niya. Halal ka. Tayo mo ko halal kako. Tayo mo ko halal kako, ha? Tayo mo ko halal kako. Halal kako. Biasa jato. Ya Muhammad Al-Saddiq, iniin wakil kako sin usba iwan waris. Papagbanahon ko na kay mo hipatima ninang diha kandang dunya sampai pakandang akhirat. Mihalan mo siya harga 2 taon 2 basing bulawan. Tay mo ko halal ni ka kako. Halal ni kako. Kasama ang panikatuntung. Panakatungtungan. Tay mo ko. Saan ka dapat kalima? Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fil umuri dunya wad din wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin 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 ya Allah. Amin ya Rahman amin ya Rahim. Amin ya rabbal alamin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma alif bainahuma kama alifta bainas samai wal ardi wa kama alifta bainas salji wal ma'i wa kama alifta bainal Adam wal Hawa wa kama alifta bainal Yusuf wal Julaika wa kama alifta bainal Muhammad wal Khadijah al Kubra wa kama alifta bainal Lawi wal Kalam. Aulakum basmalahuma wa ursira arhamahuma wa barik minhuma waladan salihan. Allahumma inna nas'aluka imanan mustaqiman wa aqlan wa nasran rahmatan wa qarban manauran wa taufikan wa taubatan nasuha wa sabran jamilan wa lisanan jakian fakihan wa janban magkudan wa malan makburan wa duan mustajaban wa jannatun firdaus bi rahmatika ya arhamar rahim. Walhamdulillah. Walang ko. Napanat ka tungtungan last. Nagkasunod sa yang magpasantay Sindalupa amunahin ang palay inapangayuwalin na mikilan sa buli pakil na inwakilin amo kya wakilan in kamu kapakilan ipakawin takdilan magdila na batalan in kamu mga pakay magdwa magsikit Bambadi upaten burapi kasaka
Jabatan persekatan gorak pasan berintara Bang amal mukun larat Batu berharap Rakituna amalnya sempurna bangsa dan Kantuk kalas jahana teman mabuntulin hukuman Bangin ilmu matuman Bisan tapi Ano na kawa? Jadi silusan Baikun sin Allah Penghadis bukun siksaun magpuisa Insiksa sabunal patuhan dek mengandal Kita hirakang biak muda Sini kerasul Bayangan yunsur Bayadin nama bintur Sekarang yung sigayan. Nagilingan na siya mo. Ikaw naman pangalan ka marikaroon. Daw na mo man pangwal, buwan siya kumatay, kumanay ko yan. Pamayad na dyan. Takad na, magpagiling-giling mo. Ka, rosak na niya kami. Iya, Gilingan niya. Gilingan siya pa mari. Ligo tayo dyan, matumpaw na. Pato na, makato. Pato, mari. Makato. Matuwihan limot. Wala pagpapagpati. Mabuhisin pa nga tayo. Uwis ka rin, pasal. Mabuhisin pa nga tayo. Wala, awak ka. Dito tayo mato. Biro ron ba siya? Biro Paglasa ito po unahan. Anyway, sabi yung isa na dyan mato. Bukan kau. Balikan. Balik pansipak. Malarak na ko. Para pa na mari dahil Mamay nakawasawa mo. Kasi pag may ikaw, asawa mo. Mayaya. ay karang sa ulong idol. Ako na anak ng bahay. Inakaw maguso. Bataan mo niya. Basta ako na sa mo. Ako na sa mo. Siyempre tamo to sa man. Ah, doon. Iya. Bang diro ka lang, no? Ako na din madamo. Ako na madamo. Sumo kayo babay bang mo. Siyempre tamo ka niya. Ayang datang. Ati na yang membiato. Kasi makan dulu. Hindi naman kita sa iya. Alis ka kung Kawan. Sunod na kaunan. Al. Magkakawa-kawa ka mo, Al.
Kamila yung kitaan yung matira. Biyaw na. Ay, pa niyo sila sa parang yung nasas na. Ay, na. Ay, papatay. Ay, papatay. Anak ko na yung kabirat niya, ay, na. Matutukan mo na yung kipas siya matukan nila. Matutukan yung kipas. Minum ko na. Apundok, ulan na sa atin yan na ulan na sa atin. Ulan na sa atin. Yan, ito yung pagsungit. Pisin baro. Ito na pagkakawa ka. Ulan na sa atin. Aduh. Yung saw lang po nung Nakala ni sa binyan. Marani ba? Rayang bago iwala. Anak. Ayaw. Ayaw daw. Ilong daw. Ay, na magsabi. Katapos ka ng tao. Babae! Dalawa na babae? Paglimutan naman eh.